Hello everyone. Class 9 gi congruent triangle gi makha chatra point na second rule tammoji madudi kaino SAS congruency rule madudi SAS habidi kaino full form side angle side congruence habini aduna hawrasi yamo sida ahanbada SAS habise kaino hana khangse SAS se kaino aduga SAS se kamai tawge na sida koina tammise SAS hana tamme SAS habidi kaino sisina side in angle and side akoina hawudesu khange congruent tawba haise karida tawgabneba akoina triangle akoina figure ani gi comparison tawra matumda figure ani du 7 size manara matumda ta akoina figure ani do congruent ne haidone aduna akoina ngasi figure ro kai yon tamudeba ngasi triangle on tamdeni aduna samna harasi igi triangle ani lawrase si triangle amana kaino a b c halorsi amana kaino triangle D E aduga F ne harase sigi sena D aduna sigi triangle ani se akoina ngasi congruent tawre haidone karina side angle side karam kando oi habto yengase aduna sigi ahanbade ahanba je side ama manaw haibne aduna sida akon harasi sigi AB hariba side siga DE hariba side se manare mathangda angle B hariba angle siga angle E harisiga manare mathangda angle BC hariba side BC harisiga side EF ga manare adu sigi matamda da akoina side angle side haigani kamaina sida ithorake AB hariba side siga kanaga manare akoina DE manare DE ga manare amusung BC siga not angle BC ga angle E ga manare mathangda side BC ga side kana manare EF ga manare mune ida sida yung manare se sequence na aigadabni sida side ama manare mathangda sigi angle B se lae natra mathangda angle mathangda side B se manare adumaina sumaina manara matam sida tan akoina kai ni hai samna harkan sigi se sigi triangle ABC hariba triangle ABC congruent ore kanaga triangle DEF ko ore haigani natradi kon sungai haiba yade samna example hairo kamaina hai sigi hai matam sida sida yung sige triangle in triangle A B C and triangle DEF sida ABC amasung DEF hariba triangle sida samna haramo side AB hariba ina chingiba line ka side AB harisiga side DE ga manalasi aduga angle C ga angle F ga manarasi aduga side AC ga DF ga manase example haro aduna in idoshi kaino AB equal to side DE adagi mo angle C equal to angle F angle dagi mo side AC equal to side DF haro sida yung sida aina sigi se SS ki congruency rule pan yaro kamai pan yaro have si yung sidagi sigi side ama manaraba mathangda sigi side ama manaraba mathangda sigi angle ama manaraba manare natra manaraba adudi yengo sequence oideba rule na kari hai ahaba side ama manaro mathangda ek next to angle manaro mathangda side ama manaro adu sigi di kaino sigi yengoradi sigi AB hariba sigi side ni natra mathang sidagi AC hai side ni mathangda angle lai magi di kai tareba side angle tare aduna sigi poche akoni yade lawgani anu triangle ama manage haragadi triangle amaga congruent oige haradi kanina SAS rule na adu edi sigi triangle ani se munni yo sigi triangle ani se A B the C the D then E then F ne sigi de yengo sigi AB ga DE ga manare mathangda angle B ga angle E ga manare the side BC ga side EF ga manare sidi yengo the A dagina B box the side amana tra sigi side sigi matungda next hek lai se keno angle ge matungda lai se keno side sumana sequence oi gadamne matung manau nai gadamne have ko natraga nang si pamdra so khone si pamdra sida khaktang natraga su keda su yai kamai yai samna ru side AC ga side DF ga manare angle C ga angle
F ka manare angle side BC ga side EF ka manaraga so sigi triangle ani se akoina congruent ni haine ko adu C da nate C da nate ko samna haroi ai kanom harage adu side BC na ama manara si EF ka ko in triangle ABC and triangle ko DEF triangle ABC ga amasung DEF ka se ise congruent se kamai isu ya BC ga kana ka manareba EF ka sigi side ka manaraba tra adugi manaraga di hujik next se kana manarabam thui angle maning hange su ya B ga E ga manar su ya natraga kari ga manaraba F ka angle C ga manar su ya mathang the angle F equal to angle C manahalo ko adu mathang damu kana manabam thui aina sida kayumba AB se manare harba kana ge T ga adu de akoina S ki rule je pan bi yaroi khanga do ko man bi yaroi adugi mahutta akoina kana manabam thui S rule je pan bi damakta ko AC ga kana ga manabam thui DF ko AC ga kana ga manarni AC equal to DF sigi matam sida ta akoina kari hai kane ba sigi triangle ABC hariba amasung DF se congruent oiri hairani ko kanana by S ki rule se daina ko shaliba SS rule se ko aduna therefore by kari haini SAS congruence ko triangle ABC congruent triangle kanaro DEF se oiri hairani ko adudagi makada since natraga since haidursu natraga noi haini baharo by karina CT ki matung inna ko side ani managraba natra adudi akoi amuk angle ama managre lemhori se part kya no side ama angle ani adu samhara angle A equal to angle D ga manarani angle B ga kana ga manarani angle E ga manarani amsung side lemhori se karam no AB ga kana ga side DE ga manarani sisina CPCT ne ko sisina yare ko sumana SAS ki rule ni ko kamaina congruent to makha ta ba question khara solve to si chenga si sida moina piram gi matungina akoina sawdana yengo sigi piram ba triangle ani se SAS ki congruent ki rule se panba yai natrak ya de si yeng chi sida piram se triangle ani ni ko in triangle ABC and triangle sigi A low from natra adu sida how su sigi maming irapada akoina kanana hawrani E ga samana kana lay P aduna P na hawrani mathang B natra B gi sirom da kare Q le aduna PQ R hai ni ko swan maming phazan thon ga dom ni triangle chu ko angle gi maming se han be angle lo du gi masom du su atopa triangle du su ko adu angle e dom mon harami se kaino AB se 5 sang hai natra adu gi PQ su 5 sang aduna takpadi yare AB equal to PQ equal to 5 centimeter hai lowers natra mathang da kaino higi hek next angle man halle angle manare haram angle se kana ga manare B ga adu angle Q ga manare kai gino 60 degree each ne ko adegi angle se hek loiba matunda side among manare hai karam side manare BC equal to kana ga neba QR equal to kya no 4 centimeter maduna takpadi yo sequence na re akoi na chi SAS ki makha pole ahan side manare kana ga manare AB ga PQ ga manare mathang angle manalo are mathang next angle amuk la mathang dum kari manalo are side manalo si mathang side manare aduna si chum me ko si ki pot chum me aduna ko si ki triangle ki congruency si da kai pan be are ba SAS ki congruency pan ba kya are ko adu da gi mu sida akoi na kari khangi akoi na si ki triangle ani se lemhau ra natra lemhau ra sorry congruent oiram natra oirabina akoi na lemhau riba part to kai to ko da ge lemhau riba part hai di kai no lemhau riba part hai di kai no lemhau riba part si sida AC ga kana ga manarani PR ga manarani angle A ga angle P ga ina mark to rising se ko angle C ga angle R ga manarani kari maram da manarani CP CT ki rules da manarani natra manarani ko yenga si makha ta yo ida hare do in triangle ABC and PQR one pyramid se kaino yekido AB ga kana ga manare PQ ga kari matam no anima both 5 ko 5 meter sangi hai gadra 5 centimeter sangi haro
angle B က angle Q က manare natra sida ire matungda side BC က QR က manare natra maduna triangle ani se koi kari na manare haiba yare angle ani se SAS na manare haiba yare karigumba sigi force aina mark tore BC gi force AC da leirame lawro AC da leirame hairo adu AC ga PR ga manare hairase adu sigi triangle ani se koi SS rule panbe yagadra yaroi kaigino sequence oidre natra sida seda ama leire mathang angle lai sida side ama column ga sigi side ama lai natra adu sigi koina congruent oidi haigani khangani ko aduta natti aduga sumaina munne yengu mathang da su amaga su yengu amaga su hairake madudi kaino sibokti yare AB adudagi sibokti ani se mana halase ko sigi ani se mana halase keda BC gi mahutta aina sije seda iramge sida iramge BC bahutta AC siga QR siga mana re hairase yengu BC gi mahutta QR se mana re hello si so kona SAS ki rule pan be yaro kamai pan be yaro yengu sida triangle amma budi kai lai triangle budi side angle side hana lai triangle PQR sida kone yeng kan sida yong ko ina mark taw rise sida side la ba han ba mathang dam kai lai angle la ba mathang dam side la sidi yare adu sida di yeng sida di kai no side lai angle lai adu side budi lai ba side lai su side ama kalam dra si su so kone kai ni hai roi ba sumaina taw ro ko so kone SAS rule che pan ba yaroi hai ni ko adu degi makha ta ba since makhatana since kariwa mobani se ABC ga triangle ABC ga triangle PQR se congruent oire makhata budi kaino lemhoriba triangle gi part ko aina hanjan haidune ko triangle gi the angle the 3 part legani side the 3 part le ogani adudagi sijin da gibuduna sijin da gre sijin da ba pot le hori sing do koina kai harani adu the CPCT na manare hani samna harakanda AC ga P R ga manarani adudagi angle C ga angle R ga manarani angle A ga angle P ga manarani ko demo de ure no ko sida sisi CPCT ho horani kyan tare ko next day ngasi are these triangle are congruent hai sida pyramid triangle sing de congruent oibra hai adugi si se solve to de matam ta kwai de fast akuna triangle ani se munne by the kaino triangle ABC hai ba triangle siga DEF siga yemo kedo CD yemo sumaina laidana sumaina laibse koi hanu chumthokpiyo chumthoke di kamai ye ani sumaina ye ani sumaina ye ani natra sumaina ye kanda sigi angle sida C laiba natra sigi angle sida koi sida kai thampirani 45 si phai riba triangle aina mark tawriba triangle chumthokse sigi matham sida kai laani D laani natra sida D laani mathang da D sida already sigi makha sida 10 cm oiduna ta 10 cm already sida kai irani koina sida D sida E irage ko sida na kai irage F irage adudagi muk moina haise kanano sida 10 laigre sida aduidi sigi size nam kai sangani 8 cm sangani ko sida pyramid se kaino akoina the pyramid se kaino ani yengse ida given tormise ida akoina given hani thokse triangle se solve to diga given se mana pyramid se angle D equal to angle C ne kari ke damakta 45 degree oire hare adagi mana pyramid se A side AC equal to kana ka mana hai no FD ka mana hai ni kari kino FD ka mana ri se 8 cm ni adagi ini E user daw ko adagi ED harone not ito ED ira sidana kana irani sidana koina B C equal to ED equal to 10 cm ne yaraba sise given ne pyramid sise given ne sigi figure sigi matung na koida pyramid sise ne asi sigi mating se lawraga yenga se ko asigi triangle ani se karamba F E D haibane A B C haiba triangle ani se congruent oi natro oi de si yengse ko ahanba tawdise kaino sumaina phaire lebse chumthokpirani adu chap manarli yengbada nuaire ko si odi adu daga to prove the kaino to prove the kai have no
triangle ABC congruent triangle FED ကောyengo sida maming thome si yengo aine A လောက်နဲ့ tra ဟဲ့ပါ A လောက်ရမနေချပါတက်တယ်လေ F လောက်တယ် B ကမပါတာ E လောက်တယ်နော် tra E မထင် C မထင် D ဒီyengo ချက်မှန်လာတော့မှန်လာတယ်ကောအဲ့တော့ sida ကြီးခွနဲ့ကန်ရင် proof တော့တယ်ကော proof တော့စီ proof တော့ကန်တာ in triangle ABC and triangle FED FED triangle ABC and FED စီဒါမွေးနပြရမ်ဘိုင်မတုံးနေခွနဲ့ကိခန်းငယ်ခွနဲ့အဟမ်းဘလောက်ဝရရဆက်စီကီမခါဒေကီလောက်ကြရနံမသက်တေလောက်ကြရလုံးနေမလောက်တော့ကောအဲ့ဒီမခါဒေလောက်ရကေကောအဟမ်း ED equal to ခနာကလောက်မနာရဲနဲ့ AC equal to क्या नो 10 cm လောက်ရမထန်းတိုင်းလုံးနေဆက် angle လောက်ရနေ angle D equal to angle C equal to 45 degree 45 degree မထန်းda angle side FD equal to side AC equal to 8 cm ပြောအဲ့ဒါကြီးရှိရှိတာခုနက check တော့မာနပြရမချ sequence 9နမာနဘရမာနတပရိုင်းနမ check တော့ပြရနေပေါ့ sequence 9 na mana inatra mana de hai check to rasi sida yenga si ahan ba mana re si kaino ED ye ko ED de ki angle la chale sida la ye ko mathang dum kai chale si ki sa maduna ta pudi sequence kai dre mathang sida ki mathang la ye em to skip toram dre ama pukponam de science angle am si cha mana na BC de ki angle C de la angle C de ki AC de la ko skip toram dre aduna si se akona kai pan be yare ba SAS pan be yare ko therefore by SAS congruence triangle ABC congruent triangle FED ကြရရတယ်ဟာနော်ဒါစီ congruent ဝယ်တယ်အဒုံခန်းငယ်ကောစီတဲ့ congruent ဝယ်ပြပနီနာမာဂီလမ်ဟောရီဘပါတ်အကွနဲ့စီတဲ့စီစီနာကိဘနာစီစီနာရဲစီစီနာတော့စင်ဒုနာကိတာနာနေပါ CP CT တာကောဒီလာပါဒီမှာရေးအမ်ဘတ်တေရောyek to ena ta deyon sida su yek to emo sho BC ga ED ga manare angle C ga angle D ga manare AC ga FD ga manare aduna C ani sa triangle ani sa kedore congruent oire natra congruent oire makha ta bada amuk triangle ama lerami si su yemo triangle si su smile lere mam ko smile lebe triangle se apone kai do le no si ki triangle se chum thok pi ne ko nang no chum thok ke da nuai ne yek ke hara ga na sum di o cham mana na smile yek pi ro ama triangle si ka chap mana na ho smile smile yo ठीक है mathak sida angle 15 na tra sida kon kai yani r the r wale na tra sida na si tum thoi ma pham sida q wale sida na q wale lage sida na kai wale lage sida na p wale lage yara ba adu di aham given ithoksi given the iram se kano angle s equal to angle r karigino 15 degree ne ko 15 degree ni adagi SU ga kana manarni R P ga manarni ko SU ga R P ga manarni adagi mu kana ga ST ga kai ga manarni R Q ga manarni this is a given name to prove the triangle STU congruent triangle RQP R Q se oibra yenga si ko aham da ai je sidagi man halage ko siga sige sei thawrage adu dein hawri se kana no SU equal to kana ga manani RP karigino mo se 20 centimeter ne ko adai makada angle laire angle karamana ai sidagi sigi ASQ dagi mathang sida lage mathang lai se kaya no angle S equal to angle R kaigeno 15 degree mathang damu sidai la mutung sidamu lage mathang da ST equal to kai lage R
cube ဒီစီတနကရနော်10 centimeter ဒီရောစီတဲ့စုဦးတွေကိုစီတိုင်းရေးစီတကြီးစီလိုက် angle လေးစီလိုက်စီတဲ့ okay တာတယ်ပေါ့စီ congruent စီစေရတယ်စီတဲ့ by ခိုင်ဟိုင်းနီ SAS triangle HTU congruent triangle RQP ရှင်းမနာရဟိုင်းနော်တော့အဲ့ကနမဟာရုံးဒီနော်ငါစာကြွနေကောဒီကဝဒီရှိဝဒီနမထက်ရခဲ့စစ်တဲ့ဆုံးထောလကနီကောကံခလုနော်အဲ့ဒီစစ်တဲ့ကယုံဟာရမကေနော်အဲ့နာစီကဒရိုင်ဂမ်စစ်တဲ့ကနမဟာကေစီကဒရိုင်ဂမ်စစ်အဲ့နစမဟာရုံးကေ angle စီက side HT စီက HU စီက HU စီက equal to ကနာကမနာရစေ RP ကဒီတို့မနာလက်စေ next စီက angle စီကနတပိဒနဲ့အဲ့ရှိတဲ့ချက်လာကေမထန်ဒီ angle စီတဲ့ angle U equal to angle P ကမနာရဟစီ angle P ကမနာရဟစီအဲ့ဒါကြီးမ next တော့မကိဟာရကေ side HT equal to side RQ ဟာကေအဲ့ဒါ C से S के रूल पान पे याब्रा यारो नत्रा कमाई यागनी हो सिदगी ST से सिदे ला ये नत्रा सिदे लागा मु डायरेक्ट सिगी साइड से लौदबिदा कनंबर साइड UT से लौदबिदा करंबर साइड लौग्रगे मान मुने हो सिगी साइड से सिबुक लाइट चो में सिदगी ला सि डायरेक्ट साइड से कॉलम से लाखे अदुना सी से अखोइना SAS के रूल पान बा यारो को हंगनी को सुमाइन पान बिया दे रूल पान गेदी फजना next by next ओइगदबनी को सिगी मतम पान बिया यारो को मथंग दे येंगसी को दे येंगो द होले triangle ABC line नत्रा triangle PQRN UTS है मोइना दी UTS है अखोइना कनो है यारे सिदा PR गा सिगी PR गा कनागा माना ले मोचो SU गा माना ले angle R गा angle S का माना रे मथंग दे angle Q गा angle TS का सॉरी side QR गा side TS का माना रे नत्रा अदुना सिगी triangle हरिबा PQR से अदगी UTS का से congruent ओरे कनाना SAS ना येंगसी याब्राइन मोइन अहान बेलो से PR दगी सिदा लाए angle मथंग सिदा लाए skip तौद्रे को करिमता मथंग by next ओना रे equal ओसे अदुना सी से यानी को यारे अदुदगी मुक खंगे लेमहौरिबा पासिन कइनो CPCT यारे को सिगे triangle सिंगो सिगे triangle से सिगे triangle अनि नि को सिगे triangle अनि से हाइपेतंग फजना येक्थोक्तदि खंगोय को अकोइना फजना हाना अमतंग येक्थोक्सी triangle ani se kamai lawi ama triangle se smile le akoina ubada smile le rani sidana kai lani sidana S sidana R sidana P yare ko ama la sigi makha gi de ko ye na traina mark tawri ba sidagi ai sigi setting tawri mo pam se sigi triangle se de ko ye u de ko ide SR se kya no 3.5 ne amuk makha mathakta leiba si triangle si triangle si yek se di somda P je lani aduna sidana kamai lani angle the P से लानी ना ट्रांसिंग P से 30 डिग्री मोइ जो R से 30 डिग्री ना अकोने से थम्मे अब इसी की मखादा Q लानी को Q से 30.5 सेंटीमीटर को अब देखिए मो इसी की टॉप से कई लानी इस टॉप से अकोने से R लानी अदु नेक्स्ट मान हाने ये थोपियो ट्रायंगल से को अदु इदिनो खंगनी ना सान करी माना नी कई माना ते है ना which of these two triangle are congruent ai si yeglai si kai no sida triangle ani khak lai ko ani khak lai sida kon ubo phangi si ani khak lai man amana som yung jagi bai wani yung mo chaina som da pure ko ani sura sida yek tho ka anda in triangle ama se zero P S R and triangle kai no R Q P yaraba sige triangle ani sida अखोने करी उबा फंगे अखोने उबा फंगी से करी उबा फंगी एंगल R equal to एंगल P माना रहे वो उबा फंगी S R equal to कनागा माना उबा फंगी इधर Q P का माना उबा फंगी नत्रा माना उबा फंगी यानी उरे नत्रा अदुबु अनी मदि पिरमे अखोइना को अनी खक पिरमे हाना लौरसी नत्रा अनी खक पिरमे हाना लौरसी अदुना सिदा अखोने प्रूफ तौदेसी काइनो 2 कोइना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ two profiles to prove the ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ triangle PSR congruent triangle RQP ꯁꯦ congruent ꯑꯣꯏꯅ proof ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ proof ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ proof ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ important ꯑꯣꯏꯀꯣ proof ꯇ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ side ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ side ꯀ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ QP ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ side ꯑꯩꯅ mark ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒ SR ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯔꯁꯤꯀꯣ SR equal to QP ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯔꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ 3.5 cm ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ angle P ꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯜꯂꯗꯤ QPR 하는 톨이 equal to angle SR okay C SR 좀 마타키니까 아는 설명한 톨이 어디디 SRP equal to angle QPR 그러니까 이거는 equal to 이거는 30 degree 어요 아니 혹시 30 degree 어요 아니 이 피럽네 नंतर आणि इसे given ने कोना इसे given ने पिरामिड अमा वाले अखोना congruent तौबुदा triangle की always side क्या दरकार ताई अहुम दरकार ताई को इदे ओ मरु में पोट अमे येंगो को सिगे triangle अनि सिदने triangle अनि सिदने अखोना उरिसे कहीं को side अमा से अनि मंग सिजिनरंगने हा अनि मंग सिजिनर उये अतोबो रूल में हमसे पानबे याको अदुसु तमना ताके अदु हुजिको ओइना मुन्ना खंगो सिगे triangle अनि सिदने side अमा करी side ने सिगे से ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯔꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯁꯦ side ani amadi se leire PS ka SR se side ama oijare natra side ama adi side ani ma sijinagre adu side ama walidra side ama wali se kanano PR se natra PR se na P ga R se join tor matungda sigi triangle PSR se form tawine natra PSR se form tawine hujiki aina hariba side to join toroga form tawine gyan tai ko amuka san haige Focus on high over. Triangle in a dark or triangle kari maming no si P S R have a triangle se. Asi ki side ani dikhangi madu di kaino P S ka S R ka ne. Adu triangle am side ahum natra. Side ahum o di last ki side se kanano P R natra. Mun tao ko P R ni. Adu ki chap mana na si triangle P Q R se ngo matha ki triangle ai ni hujimu second time second to river se. Si triangle se ngo P ga Q ga side ama leire sidagi Q ga R ki da side ama leire natra ade amuk last side se kaino P R yung triangle ani mak sida pan me da sijin natra sijin nei ko samna har kan si triangle sidi yung ani triangle ini to is ida R Q ga P Q ga side ani ma leire ahum suba side se kai kawi nang P R hai gera R P hai gera ame mine har su yare ko chap mana na sigi matha ki triangle se yung P S ka S R ga side ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ PR ꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ RP ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ PR ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ RP ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ congruent triangle ꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ triangle ꯑꯅꯤꯅ side ꯑꯃꯕꯨ commonly sizinnaram anibang sizinnaram adubu akoina always manai hai lawgani kamai igani mansu manabam thoktro sigi asang usu kem khenaroi gona mana su sizinnari ni ma su sizinnari ni natra adudi sida ye ina kai yani P R equal to P R sibu koina kai hai igani ba common ani igani natra common na igani ko amukan haige tede yongo sigi triangle ama leire sam harakanda sigi triangle sida the triangle A B C D sida triangle ani ubu phangani madudi kaino triangle A B C have aina mi triangle se mo ubu phangani amana A C D have a triangle ubu phangani sida yo triangle A B C se nasu A C hariba side se sizinnaramgani natra adagi triangle A C D hariba triangle sinasu side kai A C sizinnaramgani aduna A C se akoina always kai neba
AC equal to AC ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯀꯃꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ sina maram oiraga hujikti yengo manarambani yengo sidagi yengo sidagi haure PQ hariba side sidai haure mathangdi angle 30 degree le 30 dagi RP haiba side yengo sisu chap manana SR hariba side sidai kai lai R lai R dagi RP lai ani se chap manaraba aduna sigi triangle se akoina kai haini by kaida manare hani SAS congruent sigi matun by SAS congruent triangle Kaba triangle का नाम है PSR congruent triangle RQP से congruent हो रहा है ज्ञान तारे को अदुना मखा तावदी side से अनि मानाग्रे angle अमा मानाग्रे अदु part लेमो रिसे कहनो angle अनि side अमा अदु की part संगम कई दोरानी बा लोइना मानारनी करी मरम दनो CP CT को हैप्पी येंगसी इधर ले रहे मोइन हारे को triangle से हो इधर ले रहे triangle P ga angle R ga manare yare ko mana single mo ni single ire ado ismana tawradi single de ibiro no ko ahum iro adagi side RS ka kari ga manare PQ ga manare angle R ga angle P ga manare angle ka naga manare PR ga angle ka naga manare angle PR ga angle RP ga manare ko maduna triangle PR ka manare ko sida yare maming thon be che go moina maming thon be che iram che ko P ga R ga S ga Q ga R ga P adun maming che P S R hanne thole adu R main thole ko de nga che makha ta bada tidam hare munne yenga dam ni ko in figure pyramid figure sida AE ga hari che ko AE hari se lai re natra AE hari ba side chi ga kana ga manarame ba AD si ga manarame ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯛ AD ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ BD ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯛꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯛꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯒꯤꯕꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯤꯕꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯨꯀꯣ ꯒꯤꯕꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯒꯤꯕꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤ ꯒꯤꯕꯟꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁे in triangle aina triangle मैम ले रहे चौबीस in triangle A B C in triangle ABC को in triangle A B C ABC है triangle सीधा आइने कहीं लोरे बा AE equal to AD से माने हैं लोरे मतलब B D equal to CE से माना है लोरे को अगले माना रहे हैं लोरे अदु गदी मखा ताब द मोइन हाई से कहीं नो makha tabda moi hai che prove that prove to kaino to prove triangle AEB congruent triangle ADC ko sida prove tawdis kaino triangle ani se prove tawdene aduna triangle ani se prove tawdi gaida hana yek thok se kamai yek thokani sigi triangle se natra ai kona su che ko aduna A dagi haure A dagi ahanba triangle orise AE sidagi ko A sidai haure E sidai lao E sidagi amuk kai chalani E dagi B C ge triangle C o aina sidai yeksaliba triangle C hana yesi E kya adi sumaina lai natra sumaina lai sida A E B natra adagi amuk sisina triangle kainogi loigre matungda amuk mathangi triangle se kanano A sidagi D sida lao adagi mathangda kanano C hare aina sida yeksaliba sigi circle manungda laiba triangle C yektani ko aduna mathangi triangle sina kaino sumaina lai kitang adum phaihal lachi ko sida lai ani mukse phana yekse haragana sumaina ma yeo amasina kamai yekpa yare mai makhadi ye natra okay
sida yekla A D C sida yemo sida mana hairam si kaino muni yin si ko sida akwai da mana yin piram si kaino AE ka kana ka mana yaba AD ka mana hai natra AE ka AD ka mana hairam me adege mo BD ka kana ka mana ramme ba EC si ka mana hai ye ko munne yin ko atoi di ikanom hai de noida sidegi na AE ka EC se plus EC se kari ka mana ka tage siya na khango dik shei sai se makak ama sida laide makak ama sida laide makak ani se sumana sang na chingo bula point kari wai uge adoi ige makak ama AE ani mak to isang ige AE makak siga ige EC gi makak se ani se ani pulap sumana sang chinga di kayo adudi AC oidra ai sumana AC uge adumai chap mana no AD gi makak siga DB gi makak siga punjalaga kari yoi uge bakun AB udra adu minus my iro ko AD plus kay neba DB equal to kaya AB yana i adu di mo ngasay mo na kari hai akoy da congruent tawdi nga na muni yung siya wasi siya AE ga kana ga mana yaba AD ga mana re BD hai gara DB hai gara asiga kay ga mana re ba CE ga adu di man hai di kano C gi side ka Sige ay circle to isa siga manay siga manay adu di kano C ani tinjalaga AC tari na tra sige makak ani tinjalaga AB tari na tra adu di ay may iya bro si ani sige matungin na A C equal to AB hani EB hata bro gyan tayo ko sige sa sini ko samna ro mana makak ani layo sisna A E haro aduga E C haro siga mana tungan lagi ay no jipo di ko maruoy asengbadi sise malton tungan lagi sumay laibnida mathakta uri sumay ko aduga C haro ay tungan ulle adu man hare mi kano makhada line am sulay maduna kano A sidana D B sise makak ani tong utkew A D D B si ay na designing is na sige A E sige A D siga manare adudagi sige E siga C siga manare have natra manaragadi ay na sige pulap sige asang re ani sa tinjan naraga sige ani sige tinjan nabagi siga na sige mathakta layriba sige asang ba se ure na se sige asang se mane have yadabra habenida yai natra yai ba kaido yaroidono yai natra aduna makak manajaramnina apunbagi asang se manani mathematical da haragana sumana 2 plus 6 is equal to 6 haibani makak ani tinjala natraga adudagi mo 3 plus 3 equal to 6 haibani adudi 2 plus 6 situ ya 4 to 6 mai if you have ni da ina 2 plus 4 equal to 3 plus 3 situ mana hani iba ya have ni da natro si mana ramnina mana 6 equal to 6 si mana have ni da tare ko gyan tare ko sumai mana have aduna akhoi rule gi matungina kari khangeba adudi AB ga kanaga su mana reba AC ga mana re lawre ahum chingage chakai chaba adudi amuk yengoba sigi triangle sidane triangle ani sina ngasai dumaina side amabu kamalli sijinaba dumaina port ama se kamalli sijine madudi kaino sida si yongo sida su angle A yaubra su angle A yaubra sigi triangle ani mak sida angle A yawe aduna angle A se kamalli use tawle ko aduna sida khoni irani in
prove the in triangle AEB amasung and triangle ADC. Sida akhona kai ineba karamba hana side tagi hogeno nang AC natraga AB hana horasi ko. So the triangle se kano in law. AB equal to kanaga manarani AC ga manarani. The angle A equal to angle A. Sidi common oreko. Mathaki se kaigino hai triangle ani magna sigi angle A se sijinabagi ko. And mathaki se koina kamai igani mathaki the since ani iramasi since eva A E equal to AD lagi mano B D equal to CE mano bagine. Yaraba similarly mathang da last oina kari uba phange mathang da akhone kai phange makak pibirame natra madudi kaino kaiga manareba akhona A AE equal to kanaga manareba AD ga manareba sina given ni ko yego ai kanum haige akhona lai su kai de lai AB hariba side gi hore mathang angle A da lai mathang angle sorry side AE da lai adudi yare ko si sequence oin lai si su chamana no AC dagi hore angle A da lai mathang da AD da loisan nadra aduna is therefore by AS congruency na ko triangle A E B kanaga manari congruent triangle ADC yaraba sigi sida manarani hai ko yan ta hawdra kaso next sida magil kena to kone do yengasi demo aina mark taw sida yengo po sai gida gim gyan ta hawdra kaso sigi sida karamba triangle se logo da again ain color da mark taw ida ure ko ida yo sigi triangle se ma lawrani ko mana pyramid se sida ina panna ibira bani aina ngasai haido ko AC ga manai plus tawbudo ko ngasai AE hai siga sigi makak siga CE siga plus tawradi kone kai tare AC tare sab manana AD ga BD ga manai natra maduna si sab manare ko aduna sida leide manare haina lawre natra aini ngasai hai ga makak ani plus tawra sab manai hai maka tabda in triangle AEB adudagi in triangle ACD ngasai ye kiba triangle lu ni ko AE ga AD ga manare ngasai moi pibirame siga sigi side siga manare han pirame angle A de ni ngasai do triangle ani mak na sijinai munni ko yeglak ke triangle ani mak sin kamai sina ge sigi angle se idai hawro idagi muk sigi triangle sida laaba amuk sida laaba si triangle natra ai circle ma call circle di natre manu konjali manu lai si triangle se natra almai chap manana umukom kai da hawdo e dai hawdo natra e dai hawro e de lao e dai kana da lao b de lao adeu angle a se aina call libedugi manu de leram gone aduna triangle ani makta angle a se sijin na bagi kone kari hai kawre ba kaman AC ga AB ga manawdu dai na hai gre sai sigi makak AE ga EC ga managre sorry AE ga makak AE siga AD ga managre adu EC siga makak kana ga manare DB ga manare natra maduna akone sigi triangle ani ki side se manare hai ni ko adu di manaraba sigi triangle ani se manare ko adagi sorry ida leire ida loire ko sisina manare ate lemhau riba pa tu de ko CPCT tare ko alo CPCT oru da bam khar ta am gi se de yo sigi aina darken tawriba area se di CPCT loin changrani ko lemhau adubo angle kenom hai angle OCB equal to angle OBC si se CPCT oi bra haipetang haram no yemo oiroi kai gi oiroi ngasai congruent triangle oikibadugi part ta chanbra color tawriba part sida biyemo color tawriba part sing sidi congruent triangle dugi part chale chandabna tra sigi macha sing aini gi
시기 마찬가지 오이되나 아두나 시기 triangle 시기 angle 시가 congruent 오이로이고 not equal to 그이기노 CPCT네 하이비야 그이기노 마사기 congruent triangle 아니두기 만ung다 잔데버 시기 보체고 아두 시머주 강젤로 강해가 야래 thank you